prikazani enačbi protolitske reakcije prepoznate snov, ki reagira kot baza, in snov, ki reagira kot kislina. Med nastalima delcema poiščite konjugirano kislino in konjugirano bazo. Se pravi, že imamo zapisano protolitsko reakcijo, takoj pa opazimo, da na tem mestu nimamo vode, pač pa imamo neko drugo kislino, v tem primeru fluorovodikovo kislino. No, prepoznati moramo, se pravi, kaj od teh dveh je baza in kaj kislina. To bomo naredili tako, da bomo pogledali produkte, kaj nastane. Se pravi, nastane H2F. To pomeni, da je HClO4 oddala H plus, se pravi vodikov proton molekuli HF-a. Kaj nam to pove? To nam pove, da je HClO4 kislina. Se pravi, HClO4 je kislina. Se pravi, je logično potem baza HF. Kajti HF je sprejel ta proton. No, zdaj pa še konjugirano bazo in konjugirano kislino, kot smo rekli, to pa samo obrnemo, se pravi, če je to kislina, bo potem konjugirana baza njen produkt, se pravi ClO4 minus, in isto, če je to baza, je potem konjugirana kislina H2F plus.